mwongeye kurirwa neza abakunzi ba Kabara TV1 abandi ni mwaramutse bivanye naho muherereye dukomeje kwifuriza ibihe byiza n'umwaka mwiza wa 2026 tugiye kwinjira mu masaha make ari imbere kuri mikoro nk'ibisanzwe n'inkomezi James turi kuwa gatatu tariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025 reka tubageze wijambo umuhuza bikorwa cyangwa se coordinateur wa AFC ariyo Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga yagejeje ku banyekongo ku baturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Colonel Nanga rero yavuze ko ikibazo cya RDC ari cy'abanyekongo ubwabo. Colonel Nanga yatangaje ko ikibazo cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gishingiye imbere mu gihugu, aho yavuze ko kugerageza kugishira ibindi bihugu ngo abafashe kugikemura ari ugukemura ingaruka aho gukemura umuzi w'ikibazo. Uko yavuze ko ubutegetsi buri Kinshasa bukoresha amayeri yo kuyobya rubanda n'amahanga bugamije guhisha intege nke n'imiyoborere mibi yabwo. Yongeyeho ko kujya gusabiriza imfashanyo mu mirwa mikuru y'ibihugu by'amahanga bitazigera bikemura ibibazo bikomeye byugarije abanyekongo. Yagarutse ku bibazo bikomeje kwibasira igihugu birimo ubwicanyi n'amahano akorerwa abaturage, umutekano muke, amakimbirane ashingiye ku moko, ruswa, ubukene bukabije, imvugo z'urwango, ivangura n'irondabwoko, kunyereza umutungo wa leta, ubujura n'ubugizi bwa nabi mu mijyi ndetse n'umwanda n'isuku nke mu bice byinshi by'igihugu. Colonel Nanga ashimangira ko iyo leta mu gihe idafashe icyemezo cyo guhangana n'izi mpamvu nyirizina nta gisubizo kirambye cyagerwaho, niyo byaba binyuze mu gitutu cyangwa inkunga biva hanze y'igihugu. Colonel Nanga yagarutse ku madisikuru yuzuye urwango yamaze guhinduka politiki ya leta, ntabwo ikiri mu magambo y'abantu ku giti cyabo cyangwa mu bwiru, biratangazwa ku mugaragaro, igashyigikirwa kandi igakwirakwizwa n'abayobozi bakuru ba politike n'igisirikare cy'igihugu. Ku binyamakuru ndetse n'itangazamakuru rya leta haratangazwa kenshi uduce duto tw'amashusho bita shots mu rurimi rw'amahanga dushishikariza urwango rushingiye ku moko n'ivangura, bigamije gutegura mu bitekerezo by'abantu ibikorwa bikomeye bishobora kuganisha ku mahano adasubirwaho kandi bigakururira akaga igihugu, kuko bategurirwa bakanashikirizwa izi disikuru atari abandi ahubwo ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abatutsi. Urwego rw'urwango rwaragutse rugera no ku banyekongo bavuga igiswahili, ubwo twavuga by'umwihariko intara y'Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Aba baturage bashyirwa mu rwego rw'abanzi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi basanzwe batuye muri icyo gihugu imbere, bazizwa amasura yabo cyangwa uko baremwe, bakazira ururimi rwabo bavuga cyangwa inkomoko yabo. Bagiye bagirirwa nabi mu buryo bukabije, bishwe urubozo, baratemaguwe, bamwe banakorerwa ibikorwa by'indengakamere. Ibi byose byabereye mu maso y'inzego z'igihugu zareberaga, ndetse bamwe mu baturage bakabibonamo ubufatanyacyaha hagati ya leta n'ababaga bakora ibyo bikorwa by'ubugome. Ikibabaje cyane ni uko ibi bikorwa byabaga mu mutuzo uteye impungenge, aho leta yabaga ireba ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikarebera, ariko bagahitamo kwicecekera aho gufata iya mbere ngo barengere ubuzima bw'abo bantu babaga barengana, no kugira ngo bagire ubwisanzure ndetse n'uburenganzira bwo kubaho nk'abandi banyekongo. Izi mvugo z'urwango zikomeje gutera impungenge zikomeye ko urwango ruterwa n'amagambo rushobora kuba intandaro y'ibikorwa bikomeye by'ihohoterwa mu bice byinshi by'igihugu, mu gihe hakenewe byihutirwa ubutabera ku bakorewe bagikomeje gukorerwa ayo mabi. Mu butumwa yatangaje, Colonel Nanga yavuze ko urugamba barimo rutagamije kwihorera, ahubwo ko ari inshingano bafashe ku nyungu z'igihugu. Yashimangiye ko ariyo mpamvu basaba abanyekongo bose gukomeza ubumwe, kuko ubusugire bw'igihugu bwubakwa binyuze mu kubana mu mahoro, ubufatanye bw'igihugu, kutavangura, ukwihangana no kugendera ku bubasha bw'ubushake bw'abaturage. Yongeyeho ko ubwigenge bw'abaturage bugaragazwa n'uko banze guteshwa agaciro, ariko bagahitamo gushyira imbere ituze rishingiye ku mategeko aho guhitamo akajagari. Kubwe nka Colonel Nanga yavuze ko igihe cy'inyigisho zipfobya ukuri, ibinyoma n'amasezerano y'uburiganya
cyarangiye. Ati uyu munsi abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barahagurutse, barahari kandi bafite icyemezo bahisemo ndetse n'intego yo guharanira kubona amahoro yo kwisanzura muri Kongo nk'abanyekongo bose. Yasoje agaragaza ko umwaka wa 2026 uzaba ari umwaka wo gushimangira urugamba ruzatuma habaho kwibohora, ubutabera, amahoro n'ivugururwa ryimbitse ry'igihugu. Mukomeze kugira ibihe byiza, tunabifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2026 ngo uzababere muhire, muzawuronkemo byinshi mwifuza. Njye ni Nkomezi James, iyi ni Kabara TV 1.